Stiglo lito, manikure, pedikure, egipatske depilacije. Priprema za plažu. Ma bogati, ko ovako izgleda? Ja sam prije vaki, ili vaki, ili vaki. Zato je Pipi svima koji žive boli me Pipi filozofiju odlučila dat misto pod sunce. A umjesto pumpanja u teretani, pumpali smo smišan kontent na društvenim mrežama. Prvo smo osmislili postolje i isklesali ga u pravom bračkom kamenu. Zatim smo ga lipo postavili na legendarnu splitsku plažu i pozvali sve one neutegnute, nedefinirane i sve kraljeve opuštenosti da pokažu svoje tilo, pa možda baš njemu podignemo spomenik. Ekipa je navalila na web ka Česi u sandalama na Biokovo. Masa prijavljenih neisklesanih tila, a najopuštenija od svih osvanula je na spomeniku. Curaško ženskog tijela u Splitu svaki dan promatraju znatiželjni prolaznici. Prvi spomenik ikad posvećen neisklesanom tilu. That's perfect because everybody else is thin, skinny, and that's not how every woman looks. So that one is the most perfect, I think. It's a normal woman, very good statue. Ovo je prvi spomenik u Hrvatskoj koji slavi neisklesano tijelo. Mediji se raspisali, a spomenik posta prava atrakcija. Ne moraš biti savršen da bi se osjećao opušteno, ali trebaš biti opušten da bi se osjećao savršeno. Pa super, napokon pravo žensko tijelo da se vidi, ne ove plastične po Instagramu i tako to. I boli te Pipi.